Agent 5-0! Napalabas, nakilamay ni Abelardo iti nakamasayagan ti kapitan, ket nang tedda ito'y iti basit at tulong. Kasla na santuan ti panagpamarang daytoy. Iti sabali a bangir, at danadlaw ni Nardo ni Waldo, iso nga iti may kadwa gundaway. Sinurot na daytoy, aging day ti pagtayangan ni Abelardo. Iti daytamet lang agundaway nagpamarang ni Tessa, kas may sa GRO, iti may sa disco pub. Het dita, inyawis ni Waldo ti pananganday iti may sa anginginan a restaurant. Iti matayan dan Nardo kun Tessa, lan planuan dati makastrek iti balay da Abelardo. Itagagayem, denggin nyo tituloy iti serye tayo italawas, iti drama tayo anapauluan. Agent 5-0! Alam dito ang mini transistor gadget. Ikabil mo iti pasit ti badam. Iti kasta, manggagkutan yaman na pagsarita nyo. One, sir. Adto'y mo ti ballpen. Saan abas ta ballpen dita? Timurdong ti ballpen. Video camera. Sir. Agan anad ka lang, Tessa. Nukas pangarigan anya ti mapasamak. Awagan naklaeng. Yes, sir. Aramidak ti amin. Tapno makaalatan laang itilid. Napaggadda ramidam. Sungagan anad ka. Boss, tumarak bita. Madino ti papanamuan daw. Amo yun, boss. Dito lang ti pagragsakat. Mapan ka kadi, itayan ti babaya kursonada mo, Waldo. Awen, boss. Mapanak pa nga muna iti pagkatangan iti mabalin kong iregalo ken ko ana. Iti kasta, mabiit nga agtalag kanyak da dya babae. Oh, apa nga katawa kayo, boss? Sika, agi regalo iti babae. Jaklapat yan, Waldo. Boss, sabali ti mariknak iti da dya babae. Kasla agayatak matan kan ko ana, boss. May sa babayadan na babae. Agayat ka? Wan, boss. Uray may sala nga babayadan na babae. Sabali talaga ti mariknak para kan ko ana. Amanghan mulukwan nakalang tayo dyan iti udi na, Waldo. Saan pa mapasamak ti kasta, boss? Apa yan ako ng tikasta? Saan nga agbayag dito'y rabaw ti daga? Ti babae amang loko kanyak. Mala, mapan ka nga rodan. Sayang ti kinatar mo no maladaw ka mapan, iti ayan ti babae. Kumusta di inaplayam at trabaho iti kabisera, anak ko? Awan namnamak, nanang. Ururayak ti awag da kanyak, ngam aging gaita. Awan pala ti awag da. Kasta ka di? Nanang, anya ti makunayo no awagak ni Sir Abelardo. Ha? Barang napintas di itid na at trabaho. Nakababain kan ko na. Apay ko man nakababain, nanang. Saanan akas itisikod? Natayan day ditatang mo. Isulaang mo tinaasidagkan ko na. Saan ka din yung isumat lang tinangibaga nga awagak nga kasapulan ak iti trabaho? Nanang, awanan ti sabali pa'y apapanak. Nila ang Sir Abelardo. Adon tinapan ko nagaplayan ngam talaga nga awan swerte. Ibagada nga awagan da kalpasan ti interview ngam awan matlata. Sige, ingkapadasan, anak. O nanang, ang tinasayaat. Awagak pa'y nga umuna tapno mapakadaan na. Ita'y imawag ka na irana nga dararamidak. Iso apinaumay kalagan dito'y balay. Sir, anya at trabaho ti mabalin ko sir kan? Kayat mo, tapnusan kan nga umadayo kanya. Dito'y kan balay nga trabaho kas may sababaunan. Babaunan ko nayos? Nagatutitid ko asweldom. Nakalpasak iti panagadal ko, sir.
Mga nusan akayat ni nanang agtrabaho kas may sa ababaunan laeng. Kinunakmatan ka di na. Noanya ti mabalin mo asweldoan iti pagsarka matrabaho. Batugak. Wano nangat nga to pa ikindi. Sir? Amo mati ha. Adamat nagkadkaduan mi tinay di amam a kapitan. Iso akas lapan ang tulong humatan kan kada ito ya trabaho. Sir? Awan mo ti ado trabaho ta ada babaw nagdito eh. Kasla kaduam lang dagiti babaw nandito eh. Sir? Kasaritak pa iti inak maipapan iti da iti abanag. No kayat mo, mabalin mo tiyag trabaho. No, umanugot ka lakit eh. Sir? Sana parikot ti kwarta eh ha. Mabit lang. Malam na ito eh. Para itian niya da ito sir. Pagpasahim nga agawid eh ha. Nakababain pa ikitin kada kayo sir. Awanan nyaman na mala. Kasaritam nga rutina may papan iti na ito eh. Nanang, talaga nasingpot ni Sir Abelardo. Apay, di na. Inikanak iti pinagpasahik nagawid. Iso kasla kayat kunti ibagbaga na at trabaho. At damot nagadalam, anak ko. Kasano daytan? Agbalin ka laeng ababaunan iti balayda? Nanang, may mayaten ngam tay awan trabaho. Awanan tay di tatang. Maala, noan niya nga ron tinasaya at parakan ka. Sige, sumrekan kas may sa ababaunan iti balayda. Sige nanang, di kay madanagan, takanayon nga agawid dito'y balay. Kat kaano ka nga ron amang rugi iti trabaho, anak? Itamot lang nanang, agsubliak iti balayda. Maala, say-saya atong nga ron ti trabaho, takababain matkin ni Sir Abelardo, anak. Wananang, kat agyaman akmat ta pinalubusan nak. Jak tupulos dadaulan ti panagtalag na kanya. Boss, at damat dito'y balay mo di anak ti pinatay ko kapitan. Tangiwat mo, Waldo. Amangan numangag na ka. Boss, napintas di anak day di kapitan na. Kaubingan na. Uwan nga ron. Boss, at dalakit di panggap mo iti dayjay nga ubingan. Gusto ka, Waldo. Kursunada kibay dyan nga ubing. Boss, talaga sa bali ti treat mo. Talaga kas tatibiyag, Waldo. Amumat, nabayagan na tayo na ni Jane nga asawa. Ag may sakitan dito yapyag. Boss, No kayat na Jane nga ubing, isunti ka balay ko, Waldo. anya? Ikabalay mo, boss? Sayang ti kinapintas na. No sa bali alalaki ti pagtungpalan na. Boss! Agpada kami lang gayam iti pampanunutan kini boss. Sa bagay, husto mo't di imbaga na amay san abalo. Agkasapulan mo't iti babae iti biyag na. Iso ti umasilig dito eh. Abay din ha. Kasla da sapsapulam. Nina na Margarita manong. Agluto ako man ngam jak amuno sa dino ti pangalaki ti bagas. Kasta ka di. Kwa. Adala biit na panana. Uraymon. Sige manong. Mabit lang din na. Ha? Apay manong Waldo? Adda ka din, kaayan-ayat mo? Ni, apay nagamag mo day manong. Ngamin, iti day ta kinapusaksak mo. Adulakit iti agdat-daton kan ka.
Awan iti panunot ko day tamanong. Kayat ko pa'y atulungan ti inak. Kasta ka di? Wen manong. O sige, mapanak pa ijay kusina. Sige. Talagang awan may bagak, iti kinapintas day ta babae. Kasmat lang kini Teresa. Nagatang kumutan si regalo kini Teresa. Maragsakan lakit di dayjay, no maitad ko ti regalo ken kwa na. Kumusta tel daw mo anak trabaho? Nasaya akmat, sir. Napanuga ka nagapo iti ayan dagiti kagayan ko. Nasakit ti sakak. Sir? Amom ka di agilot iti saka, Dina. Sir, Jack Amo. Kasta ka di. Amangano na banog ka nagmalmalam. Saan matkit di, sir? Basit la ti trabaho di ti balayo. Kinunokmat ken ka, saan ka una yung mabanog dito eh. Awin gayam. Sumurot ka kanya kenton madamdama. Ha? Papananta, sir. Mapanak iti ayan ti gayam ko. Kaya't ko sumurot ka tapno at dakat kaduak. Imbag lang at day baon ko no tay at malagip ko nga iparamid ken ka. Sige, sir. Nagpintas deti ang balay, Waldo? Baknan kagayam? Saan ko abalay dito, Teresa? Ha? Asino tekin balay? Balay ti boss ko. No kasta, adda boss mo? Wan, nabayagan nga trabaho ken kwa na. Ay, kasta gayam, Waldo. Umay ka. Aday pakita ken ka. Anya day chay? Basta sumurot ka kanyak. Sige. Ipasar ka dito'y balay, kaniti aglawlaw ti balay. Talaga abak ng ti boss mo, Waldo. Makitak dagiti kagawahan dito'y kat ninginaan da. Siyempre. Sigud a politiko ti boss ko. Anya? Nabak lang hindi napalabas abasing kawal. Siguro. No isupay lang ti adday ti takamita. Adda bumaknang. Kasta ka di? Wala. Agasamot ngamin. Saan na sinuportaran dagiti sigud a supporter na? Dakkel ti pukaw na. Asino mat dagiti nakunam a supporter na? Ha? Asino? Teresa, uray bagakan ka. Di mo matlang am-amoy da. Anya? Mala, may kagit di. Ipasar ka iti aglawlaw ti balay. Sir, sa dino talaga ti papananta. Awan mat matatao dito eh. Relax. Natatawa kasi nara ko dito eh. Uray ang talabitan. Sir? Dina. Abay, sir. Iti day ta kinapintas mo. Awan ka di pa iti nagbalay na nobyo. Awan pa, sir. Nugas ta nga rod. Nagaso ti lalaki ang makatagikwa iti ayat mo. Adya ko nagpalpalikaw pa Dina. Nukas pangariga na dagaram kan kalakay. Adda ka di namnaman na. Sir, anya ti kayat yo asawan? Kursunada ka nga asawan, Dina. Anya? Sir? Awanan da iti tatang mo. Panagunak, sana ka mo tanakabala na biyagan tinam, tawan mo trabaho na. Sir, kayat kon ti agawid. Itulod na kon. O niya. Pangaasim, sir. Di na itay nagpailangaw awagan iti sir. Mabalin mo't nga nagan ko latan ti awag mo kanya. Abilardo, kunamlatan kanya. Di kagbutbutang. Sir, agawid akon. No awan mo't lang ti aramidan tayo dito eh.
Di ka ganat nga gawid. Kasarsarita ka tinasayat. Talaga kursunada ka. Sir, pang-aasim. Ha? Sir, pang-aasim tadinak igaman. Kumusta ka ni Tantesa? Sir, positibo. At ba kayo naigan na ito pang mapatay? Kasanoan ay bagamti kasta? Sir, nai-record ko amin ang nagkasalitaan ni ganyan tulangan. No kasta nga, Rod. Agan-anad ka dita. Awagan nagtumanan. No adda makalap mong ebidensya. Yes, sir. Bastag paliw ka dita, Tessa. Sir, Jack, kayat ti kayat mo ang mapasamak. Aniya. Bumaba ako na. Sige. Padasam ti bumaba. Dakas ka kanyak. Sir, No di mo kaya tadakas ti mapasamak kan ka. Umanugot kay ti kayat ko mapasamak. saan? Pang-aasiyo, sir. Awanan kayo itibain. Ginunduayan da. Oops. Di ka kisaw iti kasta. Awan na pulos ti makamu iti naramid ko ken ka. Aniya. Di mo gamdan dagi pulong. Tano aramidam day ta. Patayak ti inam. Anya. Demonyo ka. Kurang pa'y day tagay naramid ko ken ka. Anya ti kayat mo asawan. Balas lang. Tinaramid ko iti amam di. Anya. No kasta. Sikat iti matay iti amak. Uwan. Impapatay ko ka ni Waldo. Awanan kayo iti bain. Ito na ka! Demonyo ka! Juglayong pagarupa si kagayang ti utak iti panakatay ti amak. Tamangan to, Moses mo. Huwag kadkad ka iti amin na kayat ko mapasama. Patayak matinam. Anya ti pagbanagan ni Dina, itinamuan na anigayam Abelardo ti utek, ti panakatay, ti amana. Gagayem di uliwayan na dinggen, tituloy ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo anapauluan. Agent 5 Insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bulliser. Direksyon ni Mary Jane Castro. Technical Supervision John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.